jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Divê em ji pirsan netirsin. Dema xweş bi temaşevanê Xanî TV di xelekên derbasbûyî de me hewl da li ser jiyana Mihemed Cahit Şener, jiyana wî ya siyasî, jiyana wî di zindanê de, li dervayê zindanê de, li hundirê PKK, li dervayê PKK bînin pêşberî we. Me behsa dayîka wî jê kir. Demê pêş dizê dîsa behsa dayîka wî bikim. Ji ber ku ev jina Kurd dema axaftinê wê, tiştê wê hat tomarkirin, gelek kes raya giştîya Kurd jê ne agahdar bû. Niha piştî heqwa sed sal, piştî 32 sala li ser bûyera terorê a kuştina Mihemed Cahit Şener ji nû de me ev bûyer vejand û danî pêşberî we. Hêvîdarim ku bi belgeyekî li dijî PKK wekî fabrîkeyekî ji bo hilbirîna kujeran. PKK ji destpêka xwe de, ji destpêka xwe de û heta roja îro wekî fabrîkeyekî ji bo çêkirina kujera çê dike û bela dike. Li nav gelê Kurdê bela dike. Hinek kujer di nava PKK de heta roja îro berdewam dikin. Hinek kujer ji PKK dûr ketine lê devê xwe de girtine. Hinek kujer ji PKK dûr ketine û rexne li PKK dikin lê behsa xwe nakin. Dema di nava PKK de şahidê çibûyerên kuştinê bûn, rola wan di bûyerên kuştinê de çibûn. Yani cihêreng kesên ku di hundirê PKK de, kesên ku ji nava PKK jî derketine kujer hene. Nayê wê wateyê ku ev endamên PKK ku dev ji PKK berdan û rexne li PKK dikin niha û dibin yani dibe ku PKK jî wan bikuje. PKK wan bikuje ne ji ber ku pir qehreman in. PKK wan bikuje ji ber ku di hundirê wan de gelek sir hene. Heta niha ev sir nehatine gotin. Ev vê xelekê ez ê hewl bidim behsa mijara PKK wekî fabrîkeyekî, wekî ji bo hilbirîna kujeran. Kujer niha li Ewropa bela kirine, li başûrê Kurdistanê kujer belav kirine. PKK ê li dervayê PKK, li Rojhilatê Kurdistanê, li Bakurê Kurdistanê bêjmar in. Kujerên ku PKK yan jî kesên endamên PKK ku di bûyerên kuştina insana de rola wan heyî, Kurd, gelê Kurd bêhişmar in. Ez nikarim hejmarekî ji wan re bibînim lê ez dikarim ji PKK re bêjim bi zelalî wekî rêxistinekî ku bi hezara kujer, xortên Kurd, keçên Kurd, ciwanên Kurda ji malbatê wan revand, wan iqna kir, bi çi şêweyî bi tevlî xwe kir û wan weke kujer vegerand civakê. Kujerên dibin navên siyasî, kujerên dibin dirûjmeyên şoreşgerî û welatparêzî, kujerên ku dema bavê xwe ya birayê xwe ya hevalê xwe bikuje jê heyî ku qehremaniyekî mezin kiriye. Jê heyî ku welatparêzî û şoreşgeriyekî bêhempa kiriye.
لێ te piştî ku div ji PKK jî berdan gelek hez ji wan li xwe mikur nayên li xwe mikur nayên û rola wan di bûyerên tarî û qirrê jê di nava PKK de behs nakin. Zê hewl bidim di vê xelekê de behsa van mijarê han bikim. Rola Apo, rola PKK di hilbirîn û çêkirina kujeran de. Stratîjiya kujerîzm di nava PKK de ku heta roja îro berdewam dike. Çawa li ser hev ve dişêrin, çawa yanî di vê çarçeveya hanê de mijara minî sereke ev e. Ka em berê xwe bidin yanî hinek mînakên ji kujerên ku PKK wan diyarî civaka Kurd kirî û yeko me piçekî li ser wan biaxivin. Em biçin kujerên yekemîn. Kujer Mahmûdê Reş ji Sûriyeyê ye. Ev bi emrê Apo yanî wekî serkêşê plana kuştina Mihemed Cahit Şener. Ji min hebû ku li Almanyayê lê vê dema dawî hin enformasyon gîhaştin me ku li Hewlêrê dijî û gundê Îtalî duhemîn û li ser profila xwe ya Facebookê wekî bengewazî ji bo desthilatdariya Herêma Kurdistanê kir û bilav kir ku evî kujerê han êrîş PKK qut bûye belkî dibin gefên PKK jî de ye lê divê weregirtin û were darizandin ji bo rastiya vê bûyerê. Di kesên di şoreşgerên Kurd li Qamişlo kuştiye. Mihemed Cahit Şener wekî yekî damezrînerê PKK û Fatma Temel wekî endama grûpa PKK vejîn. Wê çaxê ev grûpa ku ji PKK qut bûyî PKK vejîn dibin parastin û çavdêriya PDK de bû. Hevalên Mihemed Cahit Şener ê li Başûrê Kurdistanê baranê zer û êdin vana dibin parastin û çavdêriya PDK de bûn ê hatibûn Qamişlo jî dîsa dibin parastin û çavdêriya PDK de bûn. Mihemed Cahit Şener gelek cara diçû bi bîroa PDK û danûstendinê wî û naskirina wî bi Mehmûd Gergerî eger Mehmûd Gergerî sax be gerek van meselê hanê yanî jê biaxive. PKK dema çû Mihemed Cahit Şener kuşt wê çaxê dibin parastina PDK de bû. Demekî ev êrîş bi şêweyekî dîrekt ya nedîrekt li hemberî PDKyê jî bûyera kuştina Mihemed Cahit Şener. Ev kujerê han ev Mahmûdê Reş ez navî nizanim navî me hewildaz navî bigerim me hewildaz fotoyê wî jî bibînim me ev vîdeo dît yanî vîdeo jî di teziya yanî mirina Osman Ocalan bi peyda kir û me hewilda ji bo ku bibe belge ji bo raya giştî ku civaka Kurd hinek kujaran hezkirin. Ev kujerê han ev Mahmûdê Reş ne tenê li hemberî PKK vejîn lê li hemberî PDK. Ev bûyera hanê li hemberî PDK. Tiştekî din jî dixwazim bêjim niha di not û di dwa de, di not û pênca de, di not û hefta de gelek berpirsên PKK ê ku niha di nava PKK din ê ku ji PKK berdane. Destê wan ne tenê dixwîna keç û xortê Kurda ê Bakurê Kurdistanê ê Rojavayê Kurdistanê na destê wan dixwîna pêşmergeyên Kurdistanê jî de ye. Zar û keçên û xortên Başûrê Kurdistanê. Ez dikarim mînak jî bînim yanî meselen Mazlûm Ebdê dema ku were mînak ez dibêjim Mazlûm Ebdê dema ku were Başûrê Kurdistanê gerek were girtin û were mehkeme kirin.
چما وره محکمه کرن جبر کو مظلوم عبد د 95 ده ایلی شاپاز ده تباخا دوامین توغایا بروس که کو PKK وی چاغیل امبری پدکیل درخص اف مظلوم عبدی وەکی بەرپرسێکی عسکەری بریندارژی بوو بەریژی بەحسا بێ مەسەلا هانەی کردیە ئەکا دەبێ وەرەپرسین بێ ئەف مەزلوم عەبدێ کو نەها تێ کاکنێ چیروان بەردانی ڕوودنێ نزانم بکی ڕوودنێ vانە دەبێ وەرەگرتن و وەرە محکەمەکردن ڕۆلا وی دەما دناوا PKK دەبوو کوشتنا ئینسانا دەبێ کوشتنا پێشمەرگەی کوردستانی حیا شرازدەیە بوون نەتەنێ ئەو gelek kesî berpirsên PKK ê ku di nava PKK de ne gund nava PKK malbatên qurbanî malbatên şehîda malbatên kuştiyên Başûrê Kurdistanê Kurdistana Başûr dikarin dawwe li hemberî Cemîl Bayê Murat Qaraîlan Duran Kalkan û evên kuş PKK jî qutbûyî ew jî di nava vê meselê de bûn dibê defter vebin ew kesên li gundê Îtalî û nizam gundê Almanî û gundê nizanim çi ev kesê ku li Hewlêrê ne hadijîn û li ser hesabê hikûmeta herêm bi perê hikûmeta herêm evan kesên hanê dema di nava PKK de bûn bi seda bi hezara keç û xortên ciwanên û pêşmergeyên Başûrê Kurdistanê kuştine lewma me ew bangewazî kir ku hikûmeta herêmî bi kêmanî yanî wî bigire wî mehkeme bike bere ihtiraf bike bere bêje rastiyê bêjî yanî ev Mehmûdê Reş ji kadrên PKKyê kevne ji Sûrûceyê û nêzî Ocalan bû yanî kesê ku baweriya Ocalan dema ku Osman Ocalan jî qut dibe Osman Ocalan û Nîzameddîn Taş û Xelîl Ataş û vana Xidr Serîkaya ev ji PKK qut dibin 2003 2004 ev Mehmûdê Reş jî bi wan re qut dibe dema Nîzameddîn Taş botan bera Osman Ocalan dide yanî ne perçe bûn yanî li gorî agahiyê gîhaştin me Nîzameddîn Taş bera Osman Ocalan erê di teziya wî hazir bû hevalê minî nizanim 40 salî û diaxivî lê wekî helwestekî siyasî li gor agahiyê gîhaştin me dibe ku şaş bin eger şaş bin birêz Nîzameddîn Taş dikare sereraz bike ev grûpa siyasî ku ji PKK qut bû wan bera Osman Ocalan da dema bera Osman Ocalan da ev Mehmûdê Reş bi Osman Ocalan re çû di vîdeo jî dibûn bibînin vîdeoya teziya Osman Ocalan Nîzameddîn Taş li aliyekî û ev Mehmûdê Reş li aliyekî wekî ku yanî tiştê ku wan digihîne hev ev bûyera mirina Osman Ocalan niha me ev vengewazî kir û me belav kir gelek kes piştgiriya vê helwesta hanê kirin ji Başûrê Kurdistanê ji Rojavayê Kurdistanê ji Bakurê Kurdistanê ku gerek yanî kujer werin darizandin bi kêmanî merûvan icbar bike ku ihtiraf bikin yanî ev bi tawanên li ser wan li xwe mikirbên û bêjin deta yanî hûrgiliyê vê bûyera terorê ji bo raya giştî re eşkere bike dibe ku yanî hikûmeta herêmê sergoyê xwe babêje ê min tiştê li me ez mikir ne tenê wilo birêz Selîm Çîrok heya ku kadrê PKKyê kevin hîna ji berî demezrandinê di nava PKK de û yekî ji zindaniyên PKK û di medya PKK de xebitiye û çi Cev Ocalan dîroka wî nas kirî yanî ewî got ewî bi mir axivî got ez ê herim bi şêweyekî fermî gilî û gazin bikim şîkayet dîlekçe ez bidim yanî aliyên peywendîdar li Başûrê Kurdistanê ji bo ku ev Mehmûdê Reş bigirin em gote baş e li me yanî ez ê şîkayetê binivîsînim bi zimanê Kurdî bi tîpê latînî û me pasporta xwe jî şand û me îmzaya xwe jî şand ji bo ku bi şêweyekî
فەرمی یعنی نەتەنێ لەسەر فێسبووکێ بە شێوەیەکی فەرمی بەلگە گازن شیکایەت ji bo ku vî kesê han bigirin û wî bida yanî mehkeme bikin û rastiya bûyerê eşkere be. Ti deselatdariya min li ser Kurdistana Iraqê tune. Ti awqasa têkiliyê min ê kûr û dûr jî tune. Yani û ez nikarim kesî mecbûr bikim lê ev ji min tê. Ya ev yani ku ez behsa bûyera Mihemed Cahit Şener bikim û bîn têxim Rojava Kurda dere û bêbextiyên PKK bi belge ji raya giştî re eşkere bikim dengê dayîka Salîhe çil ser PKK dibêje, çil ser Mustafa Qaraso, Rıza Altun, Muzaffer Ayata, Baranê Zer, êl dervayê PKK, êl hindirê PKK, çil ser apod bêje bi kurtî bijî me vê meselehanê da diyar kirin. Van kujerên han jî evî kujerê Mehmûdê Reş yani ev ji min tê. Yani û ez bêm qey raya giştiya Kurd êdî vê meselehanê nas dike. Wekî nivîskarekî, wekî lêkolînerekî, wekî Kurdekî. Ev ji min tê ku ez bikim. Ku ez ji kujera bêjim eviya kujer e. Eger Mehmûdê Reş ti çiliya wî dikuştina Mihemed Cahit Şener tune be wekî belge bi belge piştî mehkeme ez hazirim lêborîna xweş Mehmûdê Reş bixwazim. Eva pêşberî wê jî ez vê meselehanê jî dibêjim. Lê li gorî agahiyê gihîştime hîna ez nema Apoçî bûm ev yek. Hîna li min pirsî jî lêpirsînên ku çê bûn grupa vejîn ku Mihemed Cahit Şener wekî serokê vê grupa hanê bû ku bingeha rêxistinekî partiyekî datanî lêpirsînê ku çêkirin gotin yanî yek ji ev berpirsê şefê yan jî berpirsê yekemîn ku ocalan wî teklîf kiriye ev Mehmûdê Reş. Hinek kesên din jî hene. Hinek kesên din jî hene di vê rolê di vê bûyera terorane cih girtine. Meselen yek heye navî wî Hemîd. Niha li vê derê li Almanyayê li gorî me bihîst li Bonê ye. Ev Hemîd tevlî gelek bûyerên qirêj bûye. Ji ber ku nêzîkî Apo bû, şofêrê Apo bû, badîgardê Apo bû û hinek karmarê din jî ji Apo re dikir. Ew xwe dizane. û ev ê derdora PKK wê çaxê dizanin ev Hemîd çi ji Apo re rola wî di nava PKK de û nêzîkatiya wî ji Apo re çi bû. Ji xwe biraderekî ji min got yanî yekî Apoçîkî kevne di zindanê jî di maye got ev endamê komîta navendîn Hemîd ne endamê komîta navendî bû got ev endamê komîta kesek nagê ji endametiya komîta navendiya PKK illa bûyerê kuştinê kirî. İlla tevlî yanî bûyerên qirêjî û tarî di nava PKK bîye. Apo we naxîn wê sewiya hanê. Yekî ku bigê ji wê mistewa endamê komîteya navendî dibe li ser gewdê hevalê xwe dibe dîroka wî CVya wî di bûyerên qirêj de baş bi heta ku bibe endamê komîta navendî a PKK îja yekî ku badîgardê Apo bi ciyê baweriya wî bi şofêrî wî bi rewşa wî jê sererast bike keçik meçika jê re hazir bike Hemîd rolekî wil û tarî û gemarî dilîst. Niha li Almanyayê jî û yanî yekî ku gerek were mehkeme kirin kî çişt li ser ev Hemîd zanibe gerek pêşiya deselatdariya Almanî mehkema Almanî belgeyê xwe tiştê xwe li ser ev Hemîd bide diyar kirin. Navî wî nizanim Hemed Tayyib e nizam tiştekî wilo ye ji gundê navbera Tirabespiyê û Qamişlo. Li gorî agahiyê gihîştime ya di vê herêma hanê ye Bon, Êzing belkî li Bonê be. Niha wê li vê vîdyoyê temaşe bike û ew ê yanî baş xwe nas bike. Ev jî yanî yekî ji kesên ku tevlî bûyera kuştina
محمد جاهد شنر بويه يكي دنجي نهال برلينية لقوري أقعية جهاشتن ما أوجي جرو جافاي كردستانية نها ل في فيديو تماشا بك وهناك جير بشي ويا بوشي اف فيديو نافقد بلا بكن ابيكو علاقه وان ببويري كشتني ويحمو في فيديو هاني في خلقه هاني تماشا بكن ودنافقد بارغ بكن وهريك والخويا ناس بكن از ناس دكم اف كوجرين كدفش بككيشي بردانه ايدي ولد جي مدر كيفن نتني بككي نتني بككي ابي كدفش بككي بردانه ودستي وان بويرين قريج وطاري وكشني داي اوش اللي بري ما دركبن خمناك يعني مبري وخفرح كريه ازرخني ميتي دكم رختي رجيم سوري دكم رخني بككي دكم ورخني كسي كش بككي جو قطبونه مبر بيشي وخفرح كريه خمناك حطانها اف جمتي از فيدكم واف فيديو اف خلق وبب ملكي ديروكي كسك نبري روجا خودش ما بشتي روجا خودش هرتشت بدما خوي اف محمود رش اگر هنا كس كاربن بلغا هايدارن تشنن حتى هناك جي قربانيين بككي اف حميد تعداري لوان كريه ما بس مش في مسألة قدام هاتي خلق بآخرين اف بحزارة كسين كتب لي بكي بونو ولو ترسن ولو دلارزن ودرا علن وشي مش من اما نافي من اي قوتن نظام بفيرنجي يعني نزيكاتي جبو راستيه وجبو ديروكي باشون بحثا ولات باريسيه دكن ونبحثا ما في كردا دكن ونرخنا البككي دكن ونشوفها بالزلالي باشكره بدتا بهورويني نزيكي دیرۆکە خۆ نابن و لێبوورینە خۆش گەل بخوازن ئەگەر یەک بی شاهد یانجی تەولی بویەرێکی قڕێژ هاتی خەپاندن ئەم گشت بەکەکە ئەم هەم فابریکەیەکی ji بۆ هێلبرینە کوژەران هەم فابریکەیەکی ji بۆ هێلبرینە خاپاندنێ بەکەکە ولۆ بوو وێ ولۆ بمینێ وێ ولۆ بمینێنی خەم ناکە دەرکەبن پێشبەری ڕایگەشتی بێژن ئەم لێبوورینە خۆش gelê Kurd dixwazin ji ber vê yek do sê çar pênc deh bêjin yenî lê heta niha her kes wilo ji bo xwedê hema weşeng behsa min neke ya xêr e yanî çi behsa te nekim yanî min çi kiriye ez dixwazim rastî derkeve holê rastiya PKK wê çawa derkeve ma PKK kî ye PKK kesên ku niha di nava PKK de ne û ev ê kesê ku ji nav PKK qut bûne ون jî erê hûn ji nav PKK qut bûne lê hûn beşekin ji dîroka vê rêxistina hanê hûn beşekin ji xurtkirina apo hûn beşekin li diş ew konferansê zindana ku çêbû kadroyên PKK ku di nav de bûn yanî gelek jê ji PKK qut bûn lê di wê qunaxa hanê de di wê qunaxa hanê de di konferansê zindana de di tebaxa not û yekê de ji bo xıyanetkirina Mihemed Cahit Şener û demat yekî xayîn bike xelas biryara kuştinê mehkemekirina Şahîn Mihemed Cahit Şener hemû destê xwe hildan hûn tevlî vê bûyerê bûne hûn tevlî vê bûyerî we rexnel xwe kiriye na me rexne hinek rexnel xwe kirine hinek ez navê wan nabêjim hinek rexnel xwe kirine gotin tiştekî nebaş bû tiştekî pîs bû nizam çi filan 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 hinek heta niha xwe mikirnayên Yayana demakanî Yılmaz ji PKK qut bû rexnel xwe kir derbarê bûyera Mihemed Cahit Şener Bota Nîzamedîn Taj rexnel xwe kir ez nizanim yanî dibe ku rexnel Camêr li xwe rexnel xwe kiribe Ebûbekir rexnel xwe kiriye yanî ez vê nizanim lê girîbî jî saet xweş gin nekiribe divê bikin û divê meseleyê bûyerên tarî di nava PKK de hemû eşkere bibin hemû ji bûyera Mihemed qere Sungir na ji bûyera heqî qerer ku guman heye Apol û kuştina wî ye ji heqî qerer ji heftê û hefta de ji heftê û hefta de birayê wî baqî qerer û hinek kesên din behs dikin ku guman heye rola Apo di kuştina heqî qerer de ji bûyera heqî qerer werê bûyera Mihemed qere Sungir bûyera Mihemed qere Sungir jî
كود قولانا حشتي وسيسياد هات كشتن PKK یەکێتی نیشتمان تەوان کرد ئەوژی گومان لەسەر هەیە کو محەممەد قەرە سنگور سەرۆکی باسکی عسکەری و یەکیش دامەزرینەریم PKK یعنی ئەزی بەحسات شتێکی بکەم ئاپۆ بچرێنگی وێ حزبەهانێ بڕێوە بر هەقواسە ساڵ ئاپۆ وێ وەرە لێ جەمجمعا بێژە تزلامێ دووەمینە دەدرێوی حزبەهانێدە باوەریان ببتەتێ باوەریان یعنی هەواڵاتێ لێ هێری لە پێش چیە وێ وەرە جەم قەرەئیلانە بێژن تزلامێ دووەمینش خۆر گۆهنە جمعا یعنی ئەرێتت ئەسپێر دەدۆ بۆ دەستینم لێ باوەریان ببتەتێ وێ وەرە جەم دوران قەڵکان بێژە تزلامێ دووەمینت پارتیەدە گۆهنە دە قەرەئیلان و برایمە هاتوش خۆر برایمت بینە باوەریان بە پێنایە نە جمعا نە قەرەئیلان نە عوسمان ئۆجەلان دوران کالکان ت باوەریان ببتەتێ وەرجە محەممەد جاچنەرە ژێر بێژە تزلامێ دووەمینە باوەریان من نەب عەباس تێ نەب جەمال تێ نەب جمعا تێ نە فلان وی منطقی هانێ هەموو کەسێن دە ناوا PKKدە ئەوێ لە پێش هەموو بوونە زلامێن دووەمین و ئاپۆ دەرەوە لە تەوا کردی لەژە ئاپۆژی وەسەلەنەی وەرەش جەم ئەبوبەکر بێژە ئەبوبەکر ئەرێتە شقرێتە دەندرێ پارتیە دەپڕن ئەرێتە گەلک جارە دەست ئاوێتی کە چکا تە گەلک شتێن خراپ و بێ ئەخلاقی کردی دەناوە پارتیە لێتە زلامێ دووەمینە باوەریان ببتەتێ ئەرێ پارتی تە بە ئەعدامێ محکەمەکردی ئۆجەلانەی ولۆ بێژە لێمەتە خلاص کرد بشانسەکی دا گەرەک تە ژیانەتە گرێدایی یعنی ت دەیندارێ منە بژیانە خۆتە دەیندارێ منە بڤیرەنگی وێش ئەبوبەکر ڕەبێژە ئەبوبەکر ژێوێ ببە یعنی حتا ژێبێ خولامتی وێژ ئۆجەلان ڕبک و ئۆجەلان سەرۆکێ نەتەوی سەرۆکێ نەوەوی و بڤی منطقێهانێ وێ ئەو بک هەموو ئەندامێن کۆمیتەیە ناوەندیە PKK بە ئەعدامێ هاتنە جەزاکردن و هەموو ئاپۆ شەنس دایوان هەنە کەس ئاپۆ شەنس نەدایوان وان تەصفیە کردی ئاپۆ بڤیرێ vê استراتیژیە هانێ یعنی وان بەڕا هەفتوو دەدا ji بۆ tu ser bikeve ji bo ئاپۆ bibe ئاپۆ ji bo ئاپۆ bibe serokê newewî bibe serokê netewî hevalê xwe bira hevdû dida fitne û fesadî û gelacî di nav hevalê xwe dikir debere berpirsên PKK ê payebilind ê dev ji PKK berdane wan ji ber bêjin navala newlo bi vî mintiqê hanê ئاپۆ ma ئاپۆ kesek li hemberî wî derneket kesek li hemberî wî dema Mihemed Cahit Şener û Baranê Zer û Faîq ji PKK qut bûn û grûpek çêkirbûn ئاپۆ çû dehqatê wan grûpa zindaniya ji bo meşruiyetê bide karê xwe konferansekî ji wan re çêkir li hemberî kongra çara jî derket û biryara kuştina Mihemed Cahit berî wî bikuje konferans di meha Tebaxê de bû kuştin di meha Novemberê de bû di meha Yazda de bû sê meh nêzî sê meh di navbera her du bûyera de hebû ئاپۆ bi vî rengî ئاپۆ emr û teelîmatê kuştinê bi devê xwe nedaye lê dikarit bêje heval wala me cum'a raporekî jêr bişîniye telîfonê pêr biştexiye têsîdê pêr biaxive me benefşa Şîtika û Şahînê Amûdê û çend kesên din li Zapê em ê wan bikujin ji ber vê serokê min tu çê dibêje wê bêje win zanin wextê ئاپۆ bêje win zanin demekî bikin ئاپۆ gotina kuştinê ji devî wî derneketiye lê ne dîrekt biryarê kuştinê daye û hinek jê dîrekt mesela di rojnama serxwebûn de yani li hemberî Semîr û Enwer Ata û Mustafa Tanjuner û ev kesê ku rexne li PKK dikirin hinek ji PKK qut bûn hinek rexne dikirin ûcelan di serxwebûn de nivîsandiye ma ne ku em ê tenê rexne li vana bikin ne evana mafê wanî jiyanê tune ez ê vegerim hejmara rojnama serxwebûn ku ئاپۆ bi vî rengî yani ev çî ma ev emr û teelîmatê kuştinê û mesela li Ewropa yani heqwa sebiyerên kuştinê qewimîn ئاپۆ tu carî nabêje ئاپۆ
كي صالح آراس. صالح آراس قلت صالح حشتي وحشتاده برپرسê Ewropayê PKK bû. Salih Aras demekî ew û Öcalan jî hevlingê hebûn. Ji Qerseyê Salih Aras ji Qerseyê ji PKK qut bû yê lêkolînerê nivîskar e xuşka Kesîre Yıldırım demekî li cemî bûne haşerdû qut bûne. Yani hem malbatî hem rêxistinî nêzîketî û danûstendinê Salih Aras û Öcalan hebû û Salih Aras jî yani wekî kadrê PKK wê tu zilamê duhemîn û tu baş û min gelek hêvî li ser te girêdayî çawa ji Mihemed Şiner re gotin, çawa ji birayê Mihemed Şiner jî re gotin, Mihemed Şerîf Şiner. Tim bi vî şêweyê hanê PKK û APO bi insanar diaxivî ji bo wan yani berpirsiyarî û pêşketina wanî di ndirê rêxistinê de APO bike qenciya xwe ku min vî tiştê hanê kiriye, min te ji mirinê xelas kiriye, min te xistî vî cîhanê, min te gihandî vê sewiya hanê. Salih Aras dibêje APO bi min re axivî li ser telîfonê. Lê ji min nabêje wilo bi Kurdî yan jî bi Tirkî zelal û eşkere here Elî Heyder Qeytan bikuje ya here Doran Kalkan bikuje. Ne dîrek dibêje. Ne dîrek dikuje dibêje lê Salih Aras got min bira dûî da. Yani ji bo ku ez gotina kuştinê ji devî wî dibe ku telîfon yani dibin kontrolê de bin lê min dixwast ez gotina kuştinê bi dev û dengê APO bibihîzim. Ez nakim jî lê ez bibihîzim bere bêje. Got ez li dora wî çû hatim ji bo ku ev gotin bêje APO xeber da. Çêrû dijûn jêrgo yani heşayî Salih Aras ku nizanim kurê filan tiştî te ma tu ji min fêm nake ez çi dibêjim nizanim çi radibe Salih Aras jê dibêje tu kurê filan tiştî yê û telîfonê di rûyê APO de digire. Telîfonê di rûyê APO de digire û têkiliya Salih Aras wê çaxê yani ji wê kêlîgê de ji PKK qut dibe. Ev li gorî agahiyê gihaştin min ev ji bo ku hûn APO nas bikin. APO çimal bû. Yani yekî tu dibê qey ji aliyê istixbaratê Mossad û CIA û ne tenê mît hemû istixbarat hatî perwerdekirin ji bo ku çawa karibe ev rêxistina hanê bi rêve bibe û li hemberî ev rêxistin wilo xwe bixwe. Bi çi rengî ji bo ku desthilatdariya xwe û denetima xwe û rêvebirina xwe li ser rêxistinê ferz bike û heta roja îro berdewam bike. Ev APOyî. Ev ê ku me digot bijî serok APO serokê me hêne te wî bi cam bixwîne bi te re Öcalan ev bi vî mentiqê hanê rêxistinê bi rêve dibire. Baş e me yani Mehmûdê reşnas kir û me li gorî xwe me hewl da yani hemûyî ez bidim naskirin bi raya giştî a li Başûrê Kurdistanê bi raya siyasî û desthilatdariya Başûrê Kurdistanê yani heta hin agahiyên gihaştin me ku hîna kontaktî wî bi PKK re heye. Hîna ewta ew mû qut nebûye. Gelek kes hene di nava van grûpên ku ji PKK qut bûne hîna ajanên PKK ne, emîlên PKK, casûsên PKK ne di hindirê van grûpê hane di grûpa Nîzametîn Taş bû yan jî grûpa Osman Öcalan be yan yekî grûp be yani. Ev mû hinek kes ne hemû hinek kes heta roja îro ev mesele heye. û xuya bû yani di bûyera kuştina Kanî Yılmaz jî çawa çêbû bi çi rengî bombe di hindirê seyara wî di ereba wî dihat dayîn û kî bû ev meseleyê hanê jî ji bo raya giştî zelal bû. Kam herin li wêneyê kujerekî din yani temaşe bikin. Piştre vegerin. Ev kî ye? Ev jî Nafiz Abdulezîz e ji Eyndîwerê ji herêma Dêrikê. Ev kes endamê PKK bû. Dema endamê PKK bû di nava grûpa kuştina Hemed Cahit Şener de tevlî vê bûyera hanê bû. Ev li gorî înformasyon û lêkolînên ku gihaştine me.
evya devş PKK berda. Piştre PKK bû desthilatdar bû xwelîseriya demokratîk berî wî hewl da ku derkeve Ewropa. Lê dest wî neket. Dema ku ji dev ji PKK berda hewl danî wî hebûn ji bo ku ew jî derkeve Ewropa û bû dest wî neket. Lê dema PKK dibe desthilatdar û xwelîseriya demokratîk û ev çîrokên vir û derewê PKK ku heta roja îro gel pê xapandiye dîsa vedgere. Niha berpirsekî eskerî di nava YPG de di nava Qesedê de di nava nizanim çi de ew jî niha wê vîdeo hanê temaşe bike avalî wî merî wî derdora wî vîdeo jî pêş şînin. Eviya ez yani nizanim min wî nedîtiye. Gelek di nava tecrüba minî di PKK re me gelek kes dîtin lê neyê bîra me ev zilam dîtiye. Ev jî di nava bûyera teroran e a qirêj a ku ji yekê Novemberê 1991 û heta roja qîyametê wê dîrok tif van kesa bike. Hemû kesên ku şirîk bûn di vê bûyera terorana. Hemû kesên ku dilê dayîka Salihe Şener şewitandin li ser kurê wê Mihemed Cahid Şener. Ew dîrok tim tif evana ana wilo ya ev Mehmûdê Reş ev Nafiz yani wilo çawa qurta av di ber wan de derbas bike panan di qirka wan de derbas bibe û heta vê derecê destê wan di kuştina hevalê wan de heye. Yani tiştek şikne tehemmül. Ez te alaqaya me bi karûbarê eskeriyê PKK de nebû û ez tevlîvan bûyerê ez dema ez dibîzim yani wilo mihna me diçik. Evana çawa radizên çawa wilo rehet yani PKK yani kujerên ji çi sewiyê çêkirî ya kujerên ku wilo ji axlaq şiştî ji mejî şiştî ji îrade şiştî yani ev kesên ku niha dev ji rêxistina berdidin poşman dibin dev ji rêxistina dibêjin dibe me vê kirî hewan ev zarokê wan ev nafiz ana bizewicê dibe ku zewicî bi zarokî wî jî hebe a zarokî çi yer bêjin dema zarokî naz bikin ku bavê wan kujer be ev Mehmûdê Reş zewicî bi nezewicî be ez nizanim yani zarokî çi yer bêjin zarokî wan piştre naz bike ku bavê wan kujer e û ev hemû kesên di nava PKK de ku ê ku di bûyerên tarî û qirêj de beşdar bûne. Yani ana sib disib ez bimirim bes ev vîdeo wê bimîne ev xelek wê bimîne û ev gotin wê zengil bi di guhê hemû kujerên ê di nava PKK de û ê ji dervayê PKK de. Yani evana çawa ya çawa wilo xwe tehemmül dikin çawa wilo xwe layıqî jiyanê dibînin yani ya mirin wan tehemmül nakin. Mirin ama kêmanî derkevin lêborîna xwe bixwazin lê bêjin lêborîna xwe bixwazin rastiyê bêjin bi zelalî biaxivin ya heya çi derece yani ev PKK insana xera kirî mejiyê wan bi mejiyê wan lîstiye û di mejiyê wan de mîstiye yani ev mejî bi wan nehiştiye axlaq bi wan nehiştiye îrade bi wan nehiştiye ya ê di nava PKK de ê dervayê PKK de yani qaşa vê ku dervayê PKK dev û çav û guhê xwe girtî yani ev ji meselê wilo xelas safî bûne divê tu biaxivin dibe yani halê xwe de û îşê xwe nayên de divê xwe sibe disbe çerrexnal PKK wer wî tesliye bike yani heta PKK jî wer me ro tesliye bike ana dema ez rexne dikim ma ez hesab dikim ku sibe ez ê bimînim ez nebînim lê ez naz dikim ji ber ku ez naz dikim PKK di kîjan kêlîkê de dikare bike ji min bikuşe divê ez hemû tiştî bêjim divê gotin û rastî bi mir re nemirin yani em ê bi gula PKK bi gula bi fîşeka PKK bi fîşeka Mîtê bi fîşeka Beşar Esed bi emrê Xwedê bi çi bimê bimirin lê vere rastî bi me re yani neçibin axê tarî nemînin bûyer tarî nemînin û kujer serbest nemînin ka em herin
ويني كجركي دن بنرن و ديسا بقرن باخر اوی قراسه کجرا برم بحثاوی کریه لخامنا کمی جارکی دن بحثاوی بکن اویا زلکف کلنچ یانجی زلکف بالو اف ایکو انوار عطا دا 1994 کشت بری فازده طباخه شو انوار عطا کشت جا انوار عطا يعني ما بريجي بحث كريه جياناوي جرك بفيلم السينما جياناوي جرك بالرومان لأوبسالا السويدي أبي كجري هان شو فرنسا هات ويكشت أبيا بشتي فكرية زنداني دركت ألمانيا نا ألمانيا السويد هات بو قرتن ويشاندن فرنسا بشتي حكمي خو خلاص كر بردا مديا بككي ويشوا دا ديار كرن نك ويدا ديار كرن وكي كجري انور عطا نا ويدا ديار كرن وكي كسكي گومانبار بو و جبر كشتنا اولاف بالما مديا نمگو بككي فابريكا فرو دروا يعني قاشوا فياد النوتو اد 1900 حشتي وششاد هاتي قلتنا ومسألة نولوية ده 1900 يعني حشتي وشارات الجيب ويري يعني خلكو يدقرن وتي محكمة كرن وحكم لي تي برين فيا بشي تي قنديلة وفوتويوي لقنديلة جيبني فوتويوي دما جوان بو دما أنا بير بويا اف كاس ويشاندبون روجافا او جيب بو برپرسي عدالتي و دادواري يكي كجر ورد دادواري وعدالتي النافا روجافا كردستاني بلا بك اما انا مظلوم عبدي بيش برخو فري بك يعني فوزال يوسف زاخو والدار ومالدار واناش برخو فري بكن كو يكي كجر هاتي بي وان علمين وان هيني دادواري وعدالتي دك سيستما آلدار ماوي سيستما آلدار خليل كو يكي كجر بف دوزگر و دادوار افيا يعني دماكو مهنك بويرين كشتني شوبان بقى هامبورغ يجي بويرا كشتني كريه بقى لهولندا جي بويرين كشتني كريه يكي كشتنو يقد كرنو وآفيتنا يعني كاناليزاسيون يعني بقى حياة في درجة هاني جناية لأوروبا وقالك جنايات إنكو بكيكي كريه أشكرا نبون طاريمان واندايمان نتناولو يعني ما هول دا براستي از ويني نوري كاندمر إيكو سمير د 2 نوفمبر 1995 كشت از ويني ويجريا من نديد اگر هناك هبن كاربن ويني نوري كاندمر جمر بشين نزوان صفاستكم بنرن محمد جهاد شنر 1 نوفمبر 1990 ويكي هات كشتن بريوي د 2 نوفمبر 1985 چتین گونگر هات کشتن جاد ناوا PKK de دیروکا PKK de کسایتیا سمیر و کسایتیا محمد جهاد شنر پر گرینگه و شنر لگوری من شنر ج چتین گونگر گرینگتره جبر کنگره چارا ده شنر بسرکت و آپوتیک چو شنر بسرکت و جمعه تيك شو شنر بسركت وخليل أطاش يكون هال درفاي PKK تيك شو اف جرينجيا محمد جاهد شنركو آبو ودردورا ويديتنكو لسترين دم دبي اف كس واري كشتن هول داكو از فوتو يا وينين
نوري كاندمر از ببینم از ناستكم يعني لقوري اقاهيه قياشتن لفرنساي نتنياهو زولكوف كلش فرنسا هاتي نوري كاندمر جي فرنسا هاتي ايكو مصطفى تانجونر للدنمارك كشت د بيشتي بويرا كشنا سمير بدروجا د 4 نوفمبر 1985 يعني لأوبسالا للسويدي بويركي كشتني PKK كر پشتی دروجا لدنمارک بویره کشتنی یکیدن کر دیمکی PKK دوی قناغه ده آپو دوی قناغه ده گروپه کی کجران ولو شانده بو پلانه کی برفره هات بو داین وچاقه کی بو برپرسی اوروپا دبی نها با آخوه دبی بیجه مثلا کا از نزانم يعني صلاح الدين چلیک بو کی بو بلکه نه وچاقه صلاح الدين چلیک لچیه بو نلور بو کی بو وچاقه برپرسی اوروپا دبی وان بو یری هانه اشکره بکی يعني gelek bu yerin kuştunun şey bu mesela azle Mustafa Tanjun erci eko kuştiyid ligori informasyonu me berhev keri ew ji Fransa hati yani PKK wilo Fransa ve çağı kurbu yani veki depoa kujerin eko kare qreje u kuştune dikin hamuş Fransa da hadim işte bana dikşini ha medya PKK لدجي فرنساي ومديا ترك لدجي فرنساي مثل همبري فرنسا وباكاكيجي همبري فرنسا ولو دفي مثلا هنجي ديديكيشن حفظو يعني شكله بالا مكشان اف عبد الله اوران ايكو مصطفى طنجون اجي از دويني ويجي محاول دا از بقرم از ببينم مبدس نخست از بهيفيم يعني كي وني فان هردو كسي هان ويني نوري كان دبريا عبد الله اوران جمر بشينه جبو بلگه کرنا بو یارا جبو دیرو که یعنی از سپاس دارم محاول دا دوی خلق آهانه ده کو PKK وکی رخصتنه کی یعنی تیجه بویری کشتنه و جنان بخواه ده بیجه یعنی ده 1080 ده بیجه 14,000 بویرین کشتنه ده نوا PKK ده هاتی کرن 14,000 بویرین کشتنه وشخوا عثمان اوجلان رحمه خوده لی رحمان نشکیسه من نشکیسه وی شکیسه خوده او خدای خونهانا خوده محاسبت که کابه چی کری چی نکریه دفتر نها وکرینه و عثمان اوجلان لبر حسابه عثمان اوجلان ده بیجی سری سدی نود بویرین کشتنه ده نوا PKK ده آپونه بر پرسیاره هایی ویجتنه سری سدی 10 هایی ویجه هی ببریاراوی ابراهی ویجر دویجه لی سری سدی نود جی اف کومکوژیه که تی کرند نوا PKK ده ام بیجن برف گوتن راست به های اپوژیتنه لی برپرسیاریه سیاسی و اخلاقی آکیه آپوی دیرکت شخوا سری سدی 10 ببریارا آپو به امر آپو هاتنو کشتن و آپو لگوری وی داخویانیا برایی وی وی داخویانی تجاریش بیر نکن لهمبری اوجلان اف داخویانی دبی ورب کارانین که برایی وی اعتراف دکه دبی جه سری سدی 10 جه بویرین کشتنه ده نافا PKK ده آپو ببریار آپو هاتی کرن ده اجا 14,000 کس سری سدی 10 وی چو قیسه به 1,400 کس 1,400 کس آپو برپرسیار به امری وی دیرکت امری وی هاتنه کشتن کاجاف کینه اف گوتنا فرهاد اوجلانه داخویانی فرهاد اوجلانه لسر انترنتی وندکارن پیدا بکنینیم فرهاد اوجلان لسر برای خو ولود بیجه و سر برای خو نوکی برا یعنی وکی اندام ریخسنا PKK کو فرهاد اوجلان جی گلک بویرین کشتنه کری گلک بویرین تجاوز کریش خو فرهاد اوجلان ده نوا PKK ده وکی سلطان عثمانی ابو یعنی چیروکاوی ناسکری و دعوت آویجی ناسکری و فوتوش همو چیروکن PKK يعني جي كسن دنابا PKK يعني جي PKK كيم زيدا حاتي ناسكرن لرايا قشتي نزان رايا قشتي حتى روجا إيرو جوان هي
تفقرا آزادية وتفقرا رزقارية وتفقرا نظام شي أكولوجي وميكولوجي حق واسا كشتني كرنش بر بحث أكولوجياتك حق واسا كشتني كرنش بر بحث ديمقراطيتك وخد ديمقراط نكرنا ويهرج مرقلي تركت ديمقراط بك كومارا ديمقراطيك أو بكيكنا كرنا ريخسنكي ديمقراطيك ويهرج مر دولة أعترف بك ديمقراطيك وروجلات نافين كونفدراليزم ديمقراطيك بوينه و دفرك إلى روجلات نافين نماية وبويري كشنة نكرن شام لبنان قامشلو حسكة والكرد خاصة كوباني عفرينة باكوري كردستان أوروبا دفرك لدنيا نما سيستما كشتنه سیستما کو تشوا حواله خو بک خاين تشوا حواله خو بکج او تل سرګو دیوان رونه ته بيج آزادیت خوازم لو ما ازود کجم از آزادی و دموکراسیت خوازم لو ما ازود کم خاين فکه سیستم کی ولو اپو سروکه می نووی د فابریکه کی بفیرنگی به امر میته فابریکه کی بفیرنگی بدیروکا کردالیست بجيانا كرداليست كرد دستي كردا خص ناف خوينا كردا يعني انا افكسين از فيجي بيجم وزي خلق بداوي بينم افكسين كوش بكاكي قدبن افكسين كو از ميناك بيج تشاتين جنجر جو بكاكي قطبو وصلاح الدين تشلك ويرش بك الرش بك الرش بك وزارم بك حري محمد شنر بلكي ويرش تشاتين جونجر رش بك وكي خاين زاني دبو هايش مسألة تني اللي بكاكي قوت رش او جي رش بك بشتر محمد شنر قطبو وصلاح الدين ونظام ايدن وحمو رخنا لشكري قلمش وحمو رخنا محمد شنر بكن ويرش بكن حري باش جاوي شاغي سليم شركة جبك كي قطب أبي كرخنا لمحمد شنير كربون وأبي دنجال سليم شركة يضحون ويرش بكن إيريش ويمكن خاين ويمكن آجان ويمكن ميت قلاديو ملاديو تشتك نامي ويسرين أبيجن وجا بشترى أوي جبك كي قطب بن مثال ميناكس بيجم يعني وصلاح الدين شريك جبك كي قطب وجاو يعني هنا كسندن إيريش يمكن أبانا دما دنابا بكاكي دبون يعني تشتك نما وسر حفظونا قوتنا تشتك نما انا مراد قرائي لان شبكاكي قدر مراد قرائي لان تشتك ماي ولسر محمد شنار سليم شروكيا صلاح الدين شليك شكري قلمش ونكيد خوازن تشتك ماي مراد قرائي لان ولسر وانا قوتي افسبه مراد قرائي لان دفش بكاكي برده او بچروي بكيجان روي ور بفانار بدو بستينه أبي كدفش بكيجي بردانه نلسر هبن لهف ناكن بكيكا هم عندامي خو خراكر بنر حمو تجربه جروبين كوش بكيكي قدبن لهف ناكن جبركو او وتشتاك سر هفدو يزانن يعني يك نكار دبي خولهم بري ايدن بك بنا ناس دكم تشكري تنكار رخنه بك افكسين كوش بكيكي وجو قدبك يعني بكيكي هم عندامي خو خراكري هم كسي كوش نما بكيكي شي قطبونه بصبح صار جيلي عول دكم جيلي ددوا وسسيا وشارا يعني ام ازياء اساسيا مي شارا افانا دين عليكي لجيلي عول بكيكون يعني تشتوانا اشتي كاشخور الحالي وامنر افكسين كوش بكيكي قطبوينه تشتكي تشيكرن اللي هم بري بكيكي نا جروبين شيبوي بردوام كرنا شما جبركو بكيكي دهندري خود الركبري خوجي خراكري كسي محتمل امكان هيكو ببه جبكيكي قد ببه لدي جبكيكي بكيكي شي ويجي خراك او احتمال اكو جروبك اللي بكيكي دركبه ويجي نهشتي افهمو سيستم بالريباز او ريباز نا ريباز ابوي كوبوزي خو باقصدك ودفي خو باقصدك وشعبي خو باقصدك بعيني دسمالي وحموه او فيديو هاني دي هاف بيبينا
نابی وی چیه محمد علی پیراند دماغو دوی خو پاکش کو پوز نا اول پوز خو پاکش کو دوی خو پشتر چای خو پاکش که بعینی دسمالی اف سیستم هانه کو تو چاپ که خراب که و رکبری پک که خراب کو و جوا کا کرد خراب که و دیرو کا کرد خراب کو و ایش شیخ سعید بک و مصطفى کمال اتاتورک بک ندش منی کردا اف همو نجبر خدای کیش مر بیجه اف همو بشوی کیزرا نرم حش يعني قولوا قفيرنج بناوي آزادية بناوي ديمقراطية بناوي ايكولوجية بناوي جني بناوي نزانم چه افهمو نجبر خوي از بخوا يعني از بقوما چو قمان يعني ايدي قمان لسر تيكليا ابو وميتين نما قمان ايدي خلاص يعني مثلا يهرد كار كده چه تثبيت به دجا كاور اف كريه كل لدو لدورا في رخصنا هاني وان اقناع بك باوري لجمان چه بك كوريا وان خوار وريا خوار خطا خوار شقاي بيره حتى مشاركي دن دنافا خير وخوشيه ده بمينه ژیان bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve, divê em ji pirsan netirsin.